Menteri Rangba Kejela Assam, Himanta Biswa Sarma, ulaong bakam dan kejingakan art kebajur hapadeng ke Assam bat Meghalaya. Ya kani ulaong habakren Syakilat Thaikubor hadin kejing sakhi ya kali nyambe den klam hajwai haga kendai terik naitung. Ngam tharai bekidon kejingakan art kibaju jaman kapor baru lapen bajha bat baru kiyai baj nyarenti ulaong. Halor kajinya keren ban penbet ya uput usarma ulaong ba kajinya keren hapeng ki arti ki sorkar kadang yai peteng. Ngaju ya kendo ya Menteri Rangba balu sembut Menteri Rangba ka Meghalaya. Kalat jinga keren ke plebet bat ladami kenu kajing ni penbet ya ka mardor da mensim jinga long parlok ulaong. Kajing ong jong usarma kawan hagapor baka sorkar Meghalaya kala penbet thamai ya ki regional committee ban penya syakmat ya kajinga keren jong kawat ke baar bat ke Assam halur kin riu tli ki jaka jinga ka japut ki badang sa ha ubnai leber ar jar puar ka Assam bat Meghalaya kila soye kajinga te jinga sngut hu ban penbet ya kin riu na ki khat ar tli ki jaka jinga pher jingmat halur upur usam ki jaka ki badang sa penyekren ha kawat ke baar ki kinthop ya kalangpi Borduar, Nongwa, Mautamur, Desh de More, Block 1, Block 2, but Siar Khanduli. I have carried message of goodwill from the state of Assam to our brothers in Meghalaya and more specifically to the brothers and sisters of Jaintia Hills. I convey my lot of good wishes and I pray for success of the festival. There are frequent frictions in the border. I don't think so. Everything is settled smoothly. Everything is smooth. So when is the next level of talks? CM level talks. I kept on meeting CM and Deputy CM. So channel of discussion is always open. We keep on meeting and there is no friction, and whenever something happens, we resolve that immediately with the spirit of friendship. Habapun pau ya kajing sungutanat ya ka Meghalaya usarma ulaong baun sawan pai biang syajwai. Ngan sawan biang bat ngan saya syumbentaru ha kajing lekmen. Hakasien ke babut kan sarung ru syapo kepung ulaong. Daki hajar ngot kepat ba bat kinongwan jengok kai kila tuat cakapung aitnar ban sakhi ya kajing penkut ya kalek nyambe den klam. Kabalong kawai na kilek niam tenrai bakong santam jong kajat ben rio benar. I come again and I'll also join the festival. I'll also jump in the pond. Next time. I'll definitely come.